Lagi Khamsang tering kini tu segala apa dengan lagi sama lalu kasih year tering ngancu ki present simple tense ki jongce exercises kasih cek ni mau dicat diure tinggi ki lopce di kisi lagi tu kisi cuma berjina di nanglo ngancu present simple jodang ane tenses korang ki ngoto dojek chatau dojure di ngancu ki kari ki chashi dojgangi supaya na beginner to intermediate English grammar course ki lopce mutu ni ngancu dojo ki digi chashi dojek chat diure len shuai Hingga tu kita ngancu playlist sesuai pakai lepas original yang tu thada pada tangki sama raru relen shuai. Tang ngancu kita hari ini lopsen di goma tu ni lagi selengi so ngancu channel tu tema thambo page ro cakap tu na Khamsang yang menglah kita mesti year ngancu tu ndak apa pakai tu ni inci jangan kini tu ni tangi year lagi susu pakai singgih apa tang pakai tu ni inci jangan dia apa ina inci ngancu channel tu la subscribe narona la serta kau tu ni. Yentung moti ni madu nyala nyala ngi sola kita cerita juga dulan shui Anyog Gaga kita cik dah Anyog Gaga launch sini thanda pada logic thari takta cagi yulan shui di kita la lengi sogi capture moti ni nang wate la karin che jema imba ini lengi sogi dus capture tiran tiri roji samgidu ngarai che yu ngarai imba ini lengi sogi tuku so che dula kari goyo pa peke dam pui inke ta I yarke tangai thela chala kari kosare thepche khandi kosare cheche khandi kosare dige changma to the number kindu tingala samna tang nikali gap ki year len shui ani di da nyam dula so an anniversary sale ki learning bundle ultimate learning bundle sale lani de la nganju ki tu shayure thi nanglo la nganju ngonde phu chongtep ngonde inji chongtep kame thucha ti sum namgyu imba ina khonje kumu shibja tinchu kan la chadire imba ina thanda sale dila tige sumga nyam dola kumu kya da kupchu ko gula nganju tu stay ro chadiyor ra dilengi chu isi chungme ba ina thari nima thama di chadiyo inji minji siro na lan shai di che dola ngi ki thachigla anyogaga.com la phena tigdu yana ngala Instagram WhatsApp Facebook khane ngala yi ta origin tigdu karin che Lasu lenge tangi ki lenge tsuki screen kana tiwa khajis chishayo iti nanglo la kari ladulana fill in the blanks with the correct form of the verbs tang nganchu present simple di ki nanglo la chachik ngi ki bracket nanglo la su tisha dwara tige ki form ngo takta ti khari imba nganchu ki tongba ti nanglo la tish ta lenge tsuki hagu gor tarwa nganchu ki present simple kapsu kecha ngone khari lagi yor shubaina chitang ne susu ki khari chigi yo komshi ki kecha chitang gi chani ngoe ne chu khari do digal shegi yor ra yimba ine ya kecha so yin yu re to positive shedu sambola nganchu khari yore chepapo ki jablo la chachik shilirwa ti chachik chepapo ti chikchiki na chachik ti ki jablo la st udu la ni mangchik se go ro chagi yorwa di che ta kecha ti negative shape kapsu kachi shape kapsu la nganchu khandi chagi yor shupai na helping verb chi koyorwa helping verb ti khari chagi yore do and does ki totan di khore la ore china chepapo chikchik Right? Do ki todan dikhar lena chepapo mangchik tiche tang nganchu ki sumba dikhar chagi yor shubai na negative to do sambu khare helping verb tingelati thini helping verb tingelati thini nganchu chepapo ani chachik la ti gorwa laso tang nganchu thangbo di cheksin na ro niti pa chiklogi indarwa Sarah chestanginda tige chik soup laso Tiwa thangbo di khari la tu shupaina Sarah dash to play tennis nganchu ki chachik phejo chekwa ti like kagi yore la derwa ta Sarah ki jablo la like chikpu chila yore ki ngo takta ti khari chegre Sarah chepo bo chik re twa chechang chachik ti jablo la khari li re s li rwa chechang Sarah likes to play tennis diche nipa they dash cartoons on TV every Friday. Khonso kharre every Friday sappasang khadium ba ine ya cartoon tagres ro nyinting thola ta dinanglo la watch la dige nganju chachik takta shthor ro chepapoti mangchik re to chechang chachik ngo khorang khari imba ti ran thiere ro they watch cartoons on TV every Friday. Sumba my mom dash delicious meals for dinner Nye amalagi konda khala shimbu inde sugire ler dwara tha cook my mom amachik ro chechang cook lare ki cooks lare mangchik so go ro chachik di kharchen lawre chen amachik re dwara subject the singular re dwa next thakarla do we dash to the park after school ngancho lopta gichela the dash tinanglo la drag an show dwara the go le ngancho ki go thigoire goes thigoire chepapo ti mangchik re dwa chechang dela chachiki ngo khora khari imbati share ra we go to the park after school ngancho ki lopta gichela park le to use
ta jemadi dash he dash English every day tiwa redwa tida dwara ta tida imbaina tiwa imbaina yela helping verb li helping verb ti kharira nga chugi do yang na das ngi dina chik chadi ro ta he la du chaba po chik chik redwa chechang de la helping verb ti kharili re chik chik imbaina das li ro does he ani study lani chachiki ngodi rangja there di o chapa po chik chik redwa chena chechang studies la ro la chero tiwa indu sambolata the helping verb does ki es the lens aswa chechang chachiki kora study len share does he study English every day ko nima takwa inchi jangre ves ke jadi tine dogs mangsik chaswara subject the mangsik chaswa dogs dash a lot during the day nime kapsula khidige pe sleep le to pe mangbu nyagre ler to ara thadinang lo la nganchugi dogs le ni mangsik tigi jala sleep la goyore sleeps la goyore tigoti karre la warjina sleep rang share ro tuscha tang nganchugi jama de chiksing nang dalinge chugi I dash not eat vegetables then dike the negative nale swara nga sag chuma che sag me la de ro cheza I gi yablo la helping verb de kharili re do does ni nanglo la do li re len la ro khasang gi nyen thong de nanglo la ngjo la yorta I do ani not dus tinai dire yang na do not de dune don't tinai dire ani eat I do not eat vegetables nga chuma sag mes ke jala tang de ticha next the bus dash at 9 a.m. bus di chuzu kupal shopa ligre jorgre le chorwa ta dinala bus di chikre dwa chechang mangchik di kharchegre sorry chachik di kharchegre mangchik nan thiwo yorwa chechang arrive ki gablola s chithiwa rejina tata teswa the bus arrives at 9 a.m. next he dashed the guitar in a band ko ruga chi gi nanglo la band la na ruga chi gi nanglo la khari tangi or la re guitar tangi or la ro ta he la du chik chik ro chezang play la re ki place la re place la ro he plays the guitar in a band thamat nang khari la do dogs dash when they see strangers dogs bark when they see strangers la du khidige mi ngoma shemba thong wake up so de la ke gagre la jorwa dogs la ni mangchik le do chechang gyablo la chajik de khari chagre bark chagre barks chagre ti khorarangja li ro dogs bark when they see strangers la ni tige ngjo ki khari chayu shu paina simple present tense ke exercises tige che ta ngjo chema gi chinda de nanglo la khari shu paina present continuous tense tingala lopsen do edoji tipatu nyendung lengi chugi nyam do CEO paina karin challenge yi lechen kandi chuemel lengi chugi chengi desen na inji kyoro na laso lengi ani taringi nyendung dirang chami taringi lopsen lengi chola pen to po thok to do chungyo ni ro chigi ye ma phengi la subscribe na gyu ne inji subscribe na ni phero na Instagram thola follow nangi me paina dige ngi ge khajang re phai la inji me follow na ro na lin shei anji mai nyendung na lengi samu kyat je ge ro chigi ye tipatu lengi samu chapu chine shuru na anji nyem do inji jang ni shuru na